Саха автономията төрүттәмите сүйі сылығар ананы холлубут Платон Ионский «Сокровенная история» документальный кинене ан бастакынан таатта жона көрді. Республика культураға она духовный хайдыга министерстветін сақағынан Саха сәрін духовныска академиятын көмөтінен кинене бейге компания бұтығылла. Аяр бөлөк субу таңыллан чөчуллан бүппүд бурулу сылжар кинени ан бастакынан тааттыларга көрдөрөн, айымне алгыстааг артыгын оюнускай төрөбүт ытык сириттен сагалаабыттарын долгуя үйере ылынныбыт. Кинега тапталлаах тааттабыт көмүс айылгатын чөркөөх түмелин бир дойдулаактырбытын көрөн сүргелин көтөгөлүннүбүт. Хами борстой таңыскатын кетен келин дейбит. Олихин борстой хоғыстаңыстақ бар бұқпыт. Олғына бір ұрбақын чәрі болын хақырды көстеребит. Сразу бірағаларебит. Бихи кихибит олақ жиннақ памятник болла диханыбын. Бұл астынны маға кейнетті. Редактор Евдокия Избекова оюнускайга буй иккис улахан кинете. Икки тыгынча үс сыллаққа эренебин итағаябин денүлетигер оюнускай тиһек сылларын көрдөрбүт боллагына саңа кинега оюнускай сака омуг билинге олоғыр онкул урбут хударыстываннай диетил быгытынан сырдатылынна. Жохун жон кыттылақ арқып документтардан сетерилибит усуран устуларда үле айыллан тақсарыгар камаанда сүнкеннәқай үлени көрсүбүт. Оюнускайга кине оңору онна кыттыхы ден. Отым бем олоғым ситихите диханыбын олоғым жолым боллағад. Кине режиссера Галина Кентьевна Раевская. Наха интеллектуал кине. Үтчакка ден анан оңордубут. Онна таки эйгетен кеңетен нучалы оңордубут. Татта олонқо Оюнскай ден. Икки тыгынча үс сыллағы бастакы кинеға көрөчүнү сардана Оюнская сирден келдері бит боллағына бұ кинеға Оюнскай сиене Мария Соловьева анаста. Кинени билихиннерер кихени Оюнскай сиен балта Елена Слепцова курсуннақ, кеми да абылыр тылынан комуғынна қоғонунан ситерен ураты тыыннан берді. Евдокия Игнатьевна Колобурга манык бербит тугун тетимен сүтербәккә билген үтчаттар ити сөпкәттиләр биһиге көлүенә бу орта хастак көлүенәләр кинеләр дигән әтиләр ди. Онтан кинеләр эдер үтчаттар хубумантан тептен бәйләрин көрүләреннән Оюнская оңрухты багарар оңрухтарын сөп. Кине мусустар сүрбәһе сәрген кинотеатрга көстүгә онтон автономия төрүттәмит күнүгәр Сака телевидениетигер сүрәхтәниягә. Жанна Бурмистрова, Степан Тастыров, Сака телевидениете, Татта.